Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amang ano adda kwartam di tatatang. An-anwam ti kwarta usang. Igatang ko kuma iti cellphone. Ada may cellphone mau. Ay nawaw, kipad lang ti cellphone ko, tatang. Mabalin ayamat apag reels ti kipad a cellphone. Na, anya day ta reels ngay bagbagap. Tay ngay uso ita apag kukwartaan dagiti tattao. Kastoy na tatang. Mangipost ka lang iti videos iti Facebook. Ket addan tun ti sweldoam no ado ti mangbuyakin ka. Wen, iso apa utangan nak no adda pay nabati a pensyon mo tatang. Tapno padasan tayo man mati kunada a reels. Ada baro a cellphone mo usang. Wen, touchscreen ko naman. Talaga desidido ka nga reels. Katwan na. Hanggang kita lang Ang mga nakumkumpormity i-reels mo dita. Nakababain. Ay nawaw, ninto pa'y na akong conformity i-reels na kat agsusweldon. Okay. Kaputay so ter aramida na tuladam mait. Pilyam ti i-reels mo Saan akumkumpormi dita? Alawanan, siya kung timakam mo. Ayun gayam, si kapay lang timakam mo nga agluto Tamapanak iti ayan ni Nathan. Agpaisuro akman no kasano ti agreels. Ay nawaw. Ni, si kamat gayam anti osang. Anya ter aramidam dito balay? Saan ka kadi abise, kaanakan? Saan anti? Apay? Alaman nga ron, suruan nakman nga grills. Ay nawaw. Itikas ta nga edad mo anti. Anya nga iti reels mo? Basta, isuro nakpay no kasano. Ada Facebook account mo? Awan pa'y nga ron. Ada kadilod mo? Ay, wen, nagpaludak di ta tersina, sakbay nga imayak. Sige nga ron. Suruang ka. Kasta ti agreels anti osang. Hangim kita Sana tila i-reels mo. Oh. Kit basta adda ma-reels kita man ni Juana, conformity i-reels na, ngam agsusweldo mo't ta. Kita kay ti makam mo, auntie. Awan ti bibiyang ko, may papan iti day ta banag. Ay na, agyaman ako na yata, insuro nakanakan. Awan na nyaman na, auntie. Bayam, inton agsweldo ibingayan kanto. Oh, ay na wow. Kaya makam mo ka Ayun gayam, sakbay nga agawid i-video nakpay man nga umuna, tapno adda i-reels ko. Anya? Ay, lakay, umay ka man pay. Agrubrubo atak. Adutinas ka na maraming ijibangkag. I-video na kami pay man kini Blackie, sakbay nga agrubat ka. Anya? Sige na, ato iti cellphone. Sigurado amayat ti pa ng video tapno ado ti agbuya. Masapol aya video ni Blackie nga aso tayo tunggal pa kanam. Ay, win pang reels ko nga rood lakay. Na, ta i-reels mo sa amang amin ay. Win tapno ado ti buyaan dagiti fans ko. Anya? Iti saan nga agbayag, sumikatak to matan. Ay na, anyaman nga tanti mapaspasamak iti asawam, gardaw. Kanayon mo ten iti sirok ti mangga. Agsalsalak yung nagkatkatawan no kwa. Pang reels na kano tatang. Ay nawaw, kaslagbala. Teknik ka na tapno umado ti views na.
Kasapulan ti adu a views tapno mamonetize ti reels na. Anya, nga ure pa kay babaynan na o kilaan. Jak man amoy ti anak yo tata. Ay, una yan ti tattao, ita pa dawan. Ay, ure pa kay babaynan da, aramidin dalata. Isumot ti kunak tatang. Ngam di nakmat ipangag ni usang. Kasjay kano talaga ti reels. Hindi na minsan, ibid-video na ni Blacky nga aso tayaw. Ita, agsalsala, agkatkatawa man ang agmaymaysa. Na, apay ngay amang mangan kamatan si kagardaw. Mabisi na arod. Ay saan? Aglisi ka dita. Ay nawaw. I-reels ko pa'y mat ata inlutok apang rabyan tayo. Ay unay kamatay. Ay naawanan ti ado asao. Sige, aglisi ka tag video Ay, jak amukin ka. Naadik kan iti reels. Ay, kurang nalangan. Kat pati panagdigos mo, i-reels mo. Na, apay akas ti pa nagsasaom kanyak, gardaw. Ay, aglablabos kamutin. Uray, dagiti tarakan tayo. Mairamraman iti kalukwam. Nay, nimot usang tinakatugaw iti paraangan tayo anak ko. Anyat kukuan na dita. Ni, wan ngagpaiso. Agvidvidyon samad nanang. Ay na, anya kumangay ti ibidyo na dita. Diyak amuan nanang. Ang amok nga ti kuton iti paraangan tayo. Amangan no iso ti ibidvidyo na. Pagan ano na ko mga ibidyo mo dagita kuton nga ay. Ay, aguray kayo man. Kasla damat Facebook ni manang usang. No saan nagbidot. At damot ten reels na. Amangan no i-reels na mo adag iti kuton dita paraangan. Oh, nayan aya. Ay, ungag paisaw. Kitaan nyo nanang dagito iti reels ni manang usang kitaan nyo dito cellphone ko. Na, ada pa'y video ni Blacky nga suda dita. Wan nga ron. In reels na mo dagiti taraken na. Uray dagiti kan kananda. I-reels na aminan. Kitaan nyo ni uray ti punti manggay ti paraangan da. In reels na. Tatang, saan ka kadiabise? Ay, apay manan, anak ka. I-reels ka man, tatang? Ay, nawaw. Apay nga asyak. Una, tanurupak akanayon ti i-reels ko. Ang mga numauma dagiti fans ko. O ala, agtugaw kan tatang, ta-video ka. Ay, saan? Nakababay no makita dagiti karuba tayaw. Anya ko mangay, tinakababay. Di ka man nagararamid si kausap. Nay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan, Floraw. Papanam. Ay, nagumata ang Lilya. Nay, payakas ta ti rupam. Kaslad na kayat mo asawa na. Ay nawaw. Nakita nga min ti video nga in reels ni Usang. Anya! In reels nak ni usang kunam. Kuwan, isumutim pabuyan ni Magda nga anak ko inagsapa. Na, Ti kunana kanya kaimpos ka no ni Usang. ay, una yan. In reels nak. I-reels na maaminain. Naadik matan iti reels ni Usang mo. Ay, huwag nga raod. Tila i-reels na. Nakababain ka dagiti viewers. Sapay kaaruba tayo tinaduma. Bakit? Agrubot akon. Ay, mabiit lang ang gardaw. Apay manay. Mapan ka ije bangkag ita, saan ka de? Woy, apay. Sumurutak mo. Ah. Sumurutak ko na. Anya te ramidem ijay? Basta kayat ko ti sumuro. Ala. Agpeles ka pa nga ro tagiddan ta na mapan. Sige, orayan na ka. Agawaam. Gusto ka di tinanggag ko, Gardaw? Sumurot ni usang kan ka. Uwan tatang. Nasaysayat mo lang no sumurot kanya. Tapno malipatan na dita Facebook reels dita.
Tani nakababain kadagiti ka aruba ang makabuybuya iti i-reels na. Uray da kayo. In-reels na kayo ti anak yaw. Huwag nga ron. Kasarita ko mga nuguraan na kiday. Ay, hindi na nga ron kaya't ti dumngag tatang. Kuno ipapilit na mutyam muna. Ay nanay baglangan at maanusan pala ti anak ko gardaw. Wain, nusak ti mauma. Ang mga madadal ko ti cellphone na tatang. Lakay! Ah, Nakasagana ako. Intang! Sakbay arugyam ti trabahom. I-video nakpay nga umuna Ay nawaw. Kunak man no imay ka dito'y bangkag tapno agtrabaho. Si kakit di mo. Italaang mo. Ay saan? Di ka man manaktak. Alan alakay. Saan amabaling nga awan ti maipos ko itang aldaw. Awan ton ati buyaan dagiti fans ko. Ay dinak man pagpungtutan kunak na eh. No kastamot lang, agawid kan, tadi kakit manaktak. No di mo kayat. Si kalaangan ti i-reels ko. Anya! Sige, umisem ka tapno mayat ti i-reels ko a video. Sige na lakay. Sigurado asumikat ka no kwa. Ay, dinak man paglulukon ta ang mga no dadaulak ta cellphone mo. ay nawaw. Nagawid ka mga dagos, usang anak kaw. Una tatang, nakapag-video akon. Nah, video lagayam tigagaram asimurot ita asawam. Una, awan mo nga minin ma-i-reels ko. Na-i-reels ko aminin nga addad ito'y lugar tayo. Iso nga agsapulak mo't iti sabali. Tapno saan amauma dagiti viewers ko. Ay, di ka aramid si ka. Intun kuan, dayta ti pagrugyan, ti diyo pagkinaawatan nga agasawa. Ay natatang relax ka di lang. Tadi na danggan ti sao. Unay kayon ayatatang. Ado pa iti video anas kan nga ipos ko. Iso adidak ka di disturbon. Sikamot ti masabat ko, Nathan. Kanakan. Sa dino tinagapwam. Ije sintro. Adala ngamin na pang ko ginatang. Ay, huwag gamang kan. Nakitak ti inres niyan ti usang a video ma. Video? Walang kal. Anya? Nagtaer kay ti dayja a video ma. Nakasta. Impos na talaga ti in video na ijibangkag. Ay, una yan. Imbaga ken ko na adinak iramraman iti kalukwan na. Naadik nga minan niyan ti osang iti reels, Uncle Gardo. Kita ma, kat i-reels na aminin. Tapno lang mamonetize ti account na. Ay, hagsaga naman day nga antem. Uncle, di mo kapkabilan ni ante Saan? Ikkak lang iti pagnakman na. Oh, apay akas ta tilangam anagawid, Gardaw. Kaslaad da kaapam. Marurudak nga rod. Apay manan, ay nawaw. Marurudak kan ka. Nasabat ko ni Nathan akaanak ta di tadalan. Ket imbaga na ti maipapan iti video nga in reels mo. Dahil ka di. Kinapudno na, ado tinag-comment iti in reels ko a video lakay. Awan bibiyang ko. Oh, kita Ne! Apay nga nga imbarsak mo matan ti cellphone ka. Tapno sarda nga mo dayta Facebook reels aday ta. Isulatin into na rin. Dinak lang aro di matulungan nga trabaho. Ibabain na kahit akong kumpurmimot ng ti i-reels mo. Nakababain ka dagiti karuba. Awanan! Dinadahal mo ti kakaiso na cellphone ka. Sayang mo tinarugyan. Talaga nga isinak day tagar do tatang. Ay nabasol mo laeng no apay nakapungtot ti asawam. Kat masapon adadaulan na ti cellphone ka. Mabalin mo't nga ibaganay tinasayat. Ay nawaw. Namin anaw a binagbagaan da kay ti asawam. Ngamdi ka mo nga mindumdumngag. Kat reels mo ti uso ita. Outdated kayo launay nga main. Ay, Ay basta, isinak ni Gardaw. Mapanak agreklamo ije barangay hall inton bigat. ay na si katinagbidot anak kaw. Saan adakas ti agrels? Angam kita met saan nga isutin into na rin. Tulungam ti asawam. Kang runan ti amin.
Di mo mat ibabati dignidad mo para lang itiday ta a Facebook Reels. Ay nawaw! Saan adakas ti agreels? Ngam kuma, pilyan tayo mat ti ipos tayo. Kan kang runaan iti amin, saan tayo nga ibaba ti dignidad tayo para laang iti makuna abuse. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.